Waude wanasema wako mundu agire na mwila uwe konakewe. Kwa maneno mengine, kenye unakula na rafiki yako ndoka hapo, kesho hakuna kingine, ukule vyako na ungali hai. Sino ndio ajabu unachomesha makuku, mtu mzima unamaliza kuku na sahani ya frite, unapokula vyako tu. Usio ukufe na umekula vyako. Muendelee kula tu na kunywa tu. Lakini mfahamu ya kuwa kuna tumaini gani? Tumaini la maisha mapya. Na tulieleza mengi, tukaeleza jambo hilo tukalizingatia. Hatutaogopa kifo, hatutaogopa mahali mateso, na kifo kinatufanya nini? Kinatubeba. Kifo kikija tutafurahia. Tulitoa hata mfano ya kuwa magonjwa yakija au kifo kikitarajia kuja, tumeona watu hata katika umri wa uzee wanauzisha mali yao yote. Hata watoto wanabakia barabarani, wanaenda kujitunzishia wapi? Wanauzisha parcel ya $100,000 na ujisha, anaenda kumatunzo, na baadaye watoto wanabakia hawana nini? Hawana parcel. Kwa sababu mtu huyo anakosa nini? Anakosa tumaini la maisha mapya ambayo inapatikana katika Kristo Yesu kupitia nini? Ufufuko. Kama tungelijua kuwa maisha ni mafupi hapa duniani na kuwa tutaishi milele mbinguni, je, tungefanya jambo kama na hilo? Unajitunzisha na kisha miezi 6 umeshausha parcel ya 70,000 pesa mingi, kisha unafanya nini? Kisha unakufa. Jambo kama hilo Wakristo tungeweza kulifikiria. Si kama tunapogonja tusijitunjishe, lakini kuna kwa wakati fulani unasema hii magonjwa itanibeba tu. Nisiache watoto wapi? Nisiache watoto barabarani. Mimi nimeamini hilo. Nitakapofikia miaka 65, nikigonjwa sana siwezi kujisha parcel zangu juu watoto wabakie. Nitaitika kifo. Mkatale muitike, roho yangu temwe. Nitaitika kifo. Siwezi kuhubiri mambo ambayo siwezi kutia ndani ya matendo, na Mungu anisaidie. Fungu inayofuata walikuwa wanasema jiwe likaviringishwa na perfi rule. Na sasa wamama waliobaki hapo wakaona wanaposindikiza maiti, wanaposindikiza Yesu alipoenda kuzikwa, asubuhi walilamukia pale. Dimasho walilamukia ili waende kumpaka nini? Kumpaka manukato. Na sasa wakaenda njiani wakijiuliza, sasa ile jiwe kubwa tutaliondoa namna gani? Hapo Sabato ilikuwa imeisha na ilikuwa Dimasho asubuhi. Lakini wamama, nyinyi ambao mnaohusika na kuandalia Sabato, mkumbuke tu kwa kutayarisha manukato, kwenda kuparfime tu mwili. Walikataa kulifanya siku ya ngapi? Siku ya Sabato. Wakasema tutaenda Dimasho asubuhi, lakini nyinyi kumena bijumba, kumena virai, kukaranga frite msabana, kusonga mabugali na kupuliza parfum. Ya wapi ni kazi ngumu? Na kufyagia wapi ni kazi ngumu? Kumena virai na vile yote ni kazi. Mbona nyinyi mnalifanya siku ya Sabato? Na hamwe kama wale wa mama wenzenu ambao walikataa kuenda paka mafuta wakapumzika kwanza Sabato, lakini nyinyi mnafanya kazi siku ya Sabato. Naona kuna Sabato ya wale wa zamani na Sabato yetu. Ni vile? Hapana, Sabato ni moja. Sasa tuweze kujirekebisha. Na sasa walipofika hapo wakakuta Yesu amefanya nini? Amefufuka. Wakakuta kijana mmoja tu, akamwambia msifanye hiki, msiogope, kwa sababu walikuwa na hofu. Mnamtafuta Yesu Mnazareti, amekwisha kufanya nini? Amekwisha kufufuka. Tazama mahali alipokuwa. Na akawaambia muende basi muambie nani? Muambie wanafunzi, mwatangazie habari hiyo, muambie hata na Petro. Kufa kwa Yesu Kristo msalabani kulisaidia, ilikuwa ni wokovu wetu kabisa. Sharti msalaba tupate kufurahia, kwa sababu ni jua msalaba hivyo tulipata wokovu wetu. Yesu amekufa kwa ajili yetu, ameangikwa msalabani kwa ajili yetu. Yesu anapokuwa Myahudi, mkumbuke vizuri ya kuwa msalaba, Wayahudi hawakuwa wanapewa kifo kupitia msalaba kwa kutundikwa. Hapana. Na mara nyingine tutajiuliza, Yesu alitundikwa sababu gani? Tunaposoma vitabu tunasoma mara kwa mara ya kuwa jambo la msalaba alikuwa jambo la Wayahudi. Wayahudi mtu alipokuwa akifanya kosa ambayo inastahili kifo, alifanya nini? Alipiga mawe. Tukisoma katika kitabu
katika Yohane sura 10 mstari wa 13, mnaona hapa Yesu aliposema yeye na baba yake ni mtu mmoja, Wayahudi walisema anakufuru. Na kwa mstari wa 13 wakatafuta kumfanya nini? Wakatafuta kumtupia mawe, kwa sababu ndio iliyokuwa kawaida ya nini? Ya kupinire dhambi ambayo ilikuwa inastahili kifo. Wayahudi walimtupia mtu nini? Walilapide, hapana kukrisifie. Sasa msalaba umetokea wapi? Katika historia ya msalaba ni jambo ambalo lilikuweko mbele miaka 600 kabla Yesu hajazaliwa. Miaka 600, na lililetwa na Walibane. Mnajua Walibane? Wako hapa ni majirani yenu wenye kini marshe. Wale ndio walileta nini? Msalaba. Walibane ambao mbele waliitwa Wafenisien. Walikuwa wanaita Wafenisien mwiswali. Leo ni Walibane. Ndio walikuwa wanaabudu miungu mingi sana. Na baadhi ya miungu ambayo waliabudu udongo. Udongo ilikuwa mungu wao. Siku zilizopita nikitumika kwenye Adra, nilikuwa na rafiki yangu ambaye ni mtu